hope and progress for many. Ka Office Jong U Superintendent of Police belalam khmat daw officer in charge ka Jawai Police Station uba S Manar haga jinge troy lang bat kami Mintru Community Social Welfare Association kelapen long ya ka program ai jing Pynshai Paidbah Halor ka jing Kirni ya Drok bat ka jing khayitu hayo theme lat halabo Jawai ya kani ka sin jam lapen long komshi binta jong ka jing rakhe ka bansawan ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ya ka ba on sa rakhe ha ka arpun riotorik mataw benai haba ai jing kren ha kani ka sngi u officer in charge ka Jawai Police Station uba S Manar ula banjur halor ka jing kta jong udrok ha ka imlang ka sa lang bat yakinong di ru kumjo lekta go hangro giliang Wada bon ki kena kendro kena kelur kiyong i kudengan anu drok. Ndre kaman ngaki ko utipi kaman wa ini kecing ilang perlok kiyong ki nene de kecing ya lai perlok kiyong ki wadi wadi nene ya kiwa ya mat anu drok. Kecing ki anu drok seman ko pensi untuk do yo brusemen untuk do ya yo tu nongki ndre ke waselsi to bokta kaya ke imlang salang. Umkwa i wato ke state kiyong i nene ke district kiyong i ko ku ha kecing di drok. Nama depa ida de ke jingki nama ku ke kam ku ini ke graf ku ceneng dan rem kuai uman kita ke state yang i district yang i ton man ki jajru ne ke society ku ye le percaya no drug